Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV official. Muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntago ndijyanye muri studio ngiye kuba rwose imbaho uyu musore witwa Aben nawe akomereze aho naringejeje. Ndabasuje cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwebwe abakunzi ba Rwagakoco Live TV aho muherereye hose ku mpera z'isi. Nkaba nitwa Beni, nkaba ndi umunyamakuru mushyashya wa Rwagakoco Live TV, nkaba ngiye kubagezaho amwe mu makuru agezweho ahangaha aho tugiye kuvuga ku gihugu kiri hafi y'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'umuturanyi w'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, aho hari inkuru iri kubica bigacika. Aho Perezida Ndayishimiye yokejwe igitutu ngo asese guverinoma ye yose. Iyi nkuru ikaba yanditswe kuwa 30 z'ukwa karindwi 2024 ku saa 3:42 z'igicamunsi. Ku cyumweru ishyaka rya Sawanya Frodebu ritavuga rumwe na SNDD FDD ryatanze ibyifuzo rivuga ko byafasha Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ubutegetsi butagira ikizinga. Iri shyaka ngo risanga kwirukana abagize guverinoma iriho no gushyiraho uburyo bwemerera gutahuka abantu bose bari mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2015 aribyo byatuma Uburundi butekana bukagubwa neza. Ubuyobozi bw'iri shyaka rya Sawanya Frodebu bwabigarutseho mu mpera z'icyumweru dusoje ubwo ryizizaga isabukuru y'imyaka 32 rikora mu buryo bwemewe. Perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Sawanya Frodebu yavuze ko Ndayishimiye agomba gukora ibishoboka byose impunzi zigatahuka, bamwe muri bo akanabongera muri guverinoma kuko ngo Perezida Evariste yivugiye ko abaminisitiri akorana nabo badashoboye. Ati mbere na mbere turagira inama Perezida wa Repubulika gukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zose z'Abarundi ziba mu buhungiro zisubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Turifuza ko kandi yanahindura guverinoma akongeramo n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi rwose. Patrick Nkurunziza yavuze kandi ko impunzi zashinjwaga guhirika ubutegetsi ko zagabanyirizwa ibihano kugira ngo babemerere no gusubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ikibazo cyo gufunga abayoboke b'imitwe ya politike nacyo cyagarutsweho maze uyu muyobozi asaba ko bagomba kurekurwa nta mananiza. Perezida w'ishyaka rya nyakwigendera Melchior Ndadaye nawe mu jambo rye yasabye ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa muri rusange. Ati ntihakagire umuntu aheterwa kujyana mu bunyage kandi ntihakagire umuntu wongera gutabwa muri yombi cyangwa kwicwa ngo nuko adashyigikiye ubutegetsi bw'u Burundi. Murakoze cyane, reka amakuru yacu yavugirwaga mu Burundi tuyasoreza ahangaha. Nsubiza ijambo Perezida wa Rwagakoco Live TV nawe agira andi makuru abagezaho. Arakoze cyane umunyamakuru Beni kutugezaho amakuru ari kuvugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka tunyarukire n'ubundi hano mu gihugu cy'abaturanyi n'ubundi ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Hariya Beni ni mu gihugu cy'Abagande. Mu gihugu cy'Ubugande rero naho hari inkuru zidasanzwe zigiye zitandukanye, ariko reka tubahitiremo iyi ngiyi iri kuvugwa yuko Uganda umunyarwanda akurikiranweho gufata ku ngufu umwana we. Ni inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru rero yatambutse ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2024 saa 4:30 hamwe na Denis Insenge yumva yanditse. Polisi mu karere ka Rugiga rero mu gihugu cya Uganda yataye muri yombi umunyagihugu w'u Rwanda Faustin Twizeyimana akekwaho gusambanya umukobwa w'imyaka 6 y'amavuko. Twizeyimana bivuga ko rero umushumba uwo mu kagari ka Kayebe paruwasi ya Kigara mu murenge wa Kamwezi arashinjwa kuba yarakoze iki cyaha kuwa 5 ushize agikorera mu isambu yararimo aragiramo inka ze hariya mu gihugu cya Uganda. Yagiye rero mu murima ari kumwe n'umugore we Veneranda Valenciata rwose w'imyaka 40 n'abakobwa babo bombi rero bafite imyaka 2 n'umwe ufite imyaka 6 nk'uko iyi nkuru dukesha Daily Monitor ibivuga. Igihe yari mu isambu rero Twizeyimana yahamagaye abana kure ya nyina wari uri guhinga, nyuma yohereje umwana w'imyaka 2 kure, hanyuma ngafata ku ngufu umwana w'imyaka 6. Nyuma yo kubikora rero yamwohereje kwa nyina. Agezeyo nyina yabonye rwose umwana yicaye wenyine maze yitegereje abona amaraso ku maguru. Abajije umwana rwose yavuze ko se yamuhohoteye. Uyu mubyeyi ahita abimenyesha sitasiyo ya polisi ya Kamwezi hariya mu gihugu cya Uganda. Twizeyimana rero yarafashwe yimurirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Rugiga kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse. Erimate umuvugizi wa polisi mu karere ka Kigezi rero yamaganye icyo gikorwa yise ubunyamaswa kandi kitari umuco. Abaza uburyo umubyeyi ashobora guhemukira icyizere cy'umwana muri ubwo buryo. Mate yavuze ko ukekwaho icyaha azakurikiranwa
gukurikiranwa mu rukiko nibamara gukora iperereza ryimbitse. Reka tubashimire cyane rero kandi dushimire cyane n'uyu munyamakuru Ben watugejeje amakuru yavugwaga hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ben, turagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe kandi turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Gakoco Live TV kuko nakagaruka rwose. Katubashimire cyane rero mwese mwakanze subscribe mugakanda share, nyagasana akomeze kubahaza ibyiza mwese. Bye bye.